Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing kiu kan san jong kibriu kibio positive hakajing pang COVID kat kandai hanong perut cluster motion civil subdivision kablapai hadu kat laingut hadu kan district Jemang arja arpui kalak bandai ne kajing dan jong kawai kedukan hagasnong nong perut harut sudok riangdo atiabari ya kibriu kibiyat bayeng bat kiblet ti jing thiet ya kan yela ong ba PD sangma SDO ke motion civil subdivision habakran haw nong thok khubar hadian kajing wat jing tip halor ke jingki jungki brio jakasnong nong plot kibeyo ekate ke jingpang haba persang mentik benya hakanu ko kom bakatanat kakot kakya kelalap ye ke jingdan jungki brio kibeyo positive hakate ke jaka nakliang jong ba PD sangma ulaong banikong kadai hadian melapan long ye ka random test hariang do motion road civil subdivision bat hakate ke jing test lalap baula dan so week na school nakate ke snong ye ka baki bahayeng kidan ye kedukan hapo kate ke snong harut ka surok riang do athiabari bat hangani ke jing la test kidan du kinonya akali bat katukan ni nak wepat kisnong kibayo positif shushu hadin bralet hapo kate kisnong ya kabala suba bakala bandai hakaba kibril kilit hijing tiet nakate kedukan bat habala test biang hakate ke jaka lalap ladan so wepat kena school ubadei nakaju kate kisnong layo positif kumtala suba bakajingkiu jong kibril kibayo positif hakanong plot cluster kila bandai baki abit nakinangon tiet jing tiet uba PD sang mau la kentu bakum kinang syang kidepan wan sakmat akpor manakaliang jo katanat kakot kakya kapan long ke jing test bat la kentu ru baki depan wan sakmat mansyem mi ketika nakabenta banyada ya kejing sapreng jang ka jingpang coronavirus nakaliang jong SDO leitu baya kiti gibriu menta ladap ban pak syong kerpang harengkat kejing mi banya jo katanat kakot kakya